Deja sa kanala Sve o svemu i danas vam predstavljam top 20 činjenica o novcu koje niste znali. Pa da počnemo. Prva. U jednom istraživanju na 90% novčanica američkog dolara su pronađeni tragovi kokaina. Druga. Prva papirna novčanica na svetu dolazi iz Kine, a izdata je pre CCA 1400. godine. Treća. Svake godine se isprinta više novčanica za popularnu igru Monopol nego što se isprinta pravog novca. Četvrta. Ako imate 10 eura u džepu, a pri tome nemate nikakvih dugova, bogatiji ste od 25% Amerikanaca. Peta. Najveću novčanicu na svetu izdala je filipinska vlada 1998. godine, 100.000 filipinskih pezosa. S obzirom da je ova novčanica velika skoro kao list papira A4 formata, izdana u malom broju primeraka, kolekcionari su je kupovali za 180.000 filipinskih pezosa. Šesta. Prvi bankomat je napravljen i instaliran u Londonu 1967. godine. Sedma. Od Australije do Trinidada i Tobaga portret kraljice Elizabete II. Je krasio valute od 33 različite zemlje, više od bilo koje druge osobe na svijetu. Osma. Kako bi se nosili s problemom hiperinflacije koja je dosegla smešnu razinu od 23 milijarde i milion procenata, vlasti Zimbabveu su izdale novčanicu od 100 triliona dolara. Deveta. Prema jednoj naučnoj studiji, ukoliko želite uštedjeti novac, ne dirajte ništa u trgovini. Kada nešto dotaknemo, odmah se poveća želja da isto kupimo, pa čak i da više platimo. Deseta. U 2012. godini 100 najbogatijih ljudi na svijetu je imalo dovoljno novca da okonču globalno siromaštvo 4 puta. 11. Kockanje godišnje generiše više profita od filmova, sportova, tematskih parkova, krstarenja i snimanje muzike zajedno. 12. U Njemačkoj oko 1923. godine novčanice su toliko izgubile svoju vrednost da su ih ljudi počeli koristiti kao tapete. 13. Nacisti su krivotvorili britanske funte u ukupnoj vrednosti od 134.610.800 funti. Njihov plan je bio destabilizacija britanske ekonomije, a ove krivotvorne novčanice se i danas smatraju jednim od najsavršenijih falsifikata na svetu. 14. Mostovi i kapije prikazane na novčanicama eura ne prikazuju stvarne građevine, već samo stilove gradnje. 15. Kroz istoriju ljudi su koristili razne oblike novca, a neki od najpopularnijih su bili sapun, kakao, dlačice iz slonovog repa, žitarice, perje, životinjska koža, duvan i čaj. 16. U srednjem veku vitezovi nisu želeli nositi sa sobom nikakav vid novca, zlatnike, srebro i tako dalje, zbog pljačkaša. Umjesto toga vitezovi su nosili posebno prstenje. Kada bi vitez hteo nešto platiti u, na primjer, gostionici, on bi na komandu papira ostavio pečat svojim prstenom, a gosticionar bi kasnije odneo taj papir u dvorac kako bi za njega dobio novac. 17. Najranije zabeleženo falsifikovanje novca desilo se 540. godine, pre nego ere kada je Polikrat od Samosa koristio lažne zlatnike da plati dug Spartancima. 18. Danas se u svetu koristi više od 170 različitih valuta. 19. Na svetu postoji više od 1,6 miliona bankomata, a petkom se najviše koriste. I 20. Samo 8% novca u svetu je fizički novac, ostatak je u elektronskoj formi. Nadam se da se svidio ovaj klip. Ako jeste, ostavite like i subscribe u znak podrške, tako ću ja znati da se vam sviđa ono što ja radim, a mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Pozdrav!